دما خوش ببینرین هیجا ایران 19 گلان 2022 روژان جی روژا پیشمی بویا روگا شدن هری سرکه و هری بالکشین لسرانسر جهانی رودانا امی حول بدن دنوا 20 دقیقه چین جهانی ده شواره پیشکش بکن. بری بینرین هیجان ها یک جروشوین سرکین لسرانسر جهانی بجداربونا فینلاند و سوئد یا جبو ناتو یا تکلداری وی که سروک دولتین یک بین آمریکا جی پشتوانیا خو یا جبوان هر دو ولاتان آنی زمان هروها بایدن لسر وی که جی زیده کر کو در روشا کو ایریشکن ها یا لدجی وان ولاتان ده اوی پشتوانیا هر دو ولاتان بکن. Including the dedicated personnel from the Air Force, NOAA, the Coast Guard. سروک دولتین یک بوین امریکا جو بایدن گوت سوید و فینلاندای بخورتی پشتگیری ددن سرلیدان اندامتیا ناتویه. بایدن هر وها دیار کر کو گرد پیواجوی سرلیدان ده اولات راستی ایریشکه بین او دولتین یک بوین امریکا پشتگیری بدن وان ولاتان. بایدن ده خویانی یکی ده گوت از وان سرلیدان دیروکی پیشوازی دکم و بخورتی پشتگیری دکم. اندامتیا سوید و فینلاندای و هفکاریا ما آپاراستنه هین خورتر بکه و بکری تواهیا هوالباندیا ترانساتلانتیک وره. بایدن هر وها گوت او لبنده یکو کنگره امریکای و هوالبند ناتو جبوان هر دو ولاتان بگرن ناوا خواه به هفره بخبتن. I'm delighted to have a good friend here with us today. بایدن و ایرو کوشکا سپی میوانداریا سروک فینلاندای ساولی نینیستو و سروک وزیر سوئدی ماگدالینا اندروسون بکه. Medveten att finska riksdagen är ruskuntahar. حیفدی گلانه نینیستو لستوکهولم دی جوینکه چاپمنی یا هفپار آب سروک وزیر سوئدی ماگدالینا را گوت پجراندنا بلز آ اندامتیا ناتوی جهلا دولتین یک بوین امریکای و گرینگه که همو پیواجو زودتر بداوی ببه. رفبریا بایدن بریانها تکس کربو که تاوی نرازی بونا ترکیه جناتو دوی باوریه دیا که دکاره بکیجه لحف کرنکه. پشتی سرلیدان سوید و فینلاندای لولاتین اندام پیواجوی اریکرنی دست بگیر. حکومتا چک بی یک دنگی اندامتیا سوید و فینلاندای یا ناتوی پشراند. سروک وزیر چکیای پیتر ویالا گوت او پیشوازی لبریارا هر دو ولاتان یا اندام بونا ناتوی دیکن. ریبری چک دیار کر که هر دو ارتشین سوید و فینلاندای همو پیوانین اندامتیه بجهتینن. دوی پروتوکولا اندامتیه جعالی هر دو مجلسین پارلمانتویا چک و بیاری کرن. سروک وزیر چک ویالا گوت او تا آستنگیل پیشیا تمام کرنا پرسویا پسند کرنه نابینن جبر کو پارتین دسلادار ده هر دو مجلسین پارلمانتوی ده پرانیه دیگرن. دولتین یک بوین امریکای هول دده هلوستا ترکیه یا لهمبری اندامتیا سوید و فینلاندای یا ناتوی زلال بکه. وزیرین دروی هر دو ولاتان دوی چارچوه ده جویان لی انقره لسر هلوستا خو اصرار دیکه. وزیر ترکیه با آوائی که اشکره آنی زمان که او دخوازن جزاین لدجیوان بین راکرن و پشتوانی اجبو هزین سوریا دموکراتی قصده بی بداوی کرن. بلی هرد ناوا پیواجوی اندامتیا فینلند و سوئد یا جبو ناتوی ده چاف و گریا بون لسر هلوستا روسیه تکلداری وی کشی بردفکا وزارتا کارین دور یا روسیه ماریا زخارو و راگ هاند کو اوی هلوستا وان یا جبو اندامبونا فینلند یا جی ناتوی رژی سپرایز به.
لگوری راپورا آژانسا نوچان آ روسی تا سه زخروفا دیار کریه که پشتی همو فاکتور و تایبەتمەندی li berçavan bêngirtin, biryara bersivdayîna Rûsyayê ya li hemberî endamtiya Fînlandayê di serî de ji aliyê artêşê vetî dayîn. Li ser pirsa rojnamevaneke Fînlandî Zakharova got, ew pirs ji Wezareta me ya Parastinê re ye. Biryar dê hemû hûrgilî û faktorên têkildarî bi pêşveçûna pêvajoya endamtiya Fînlandayê ya NATOyê li berçavan bigire. Li gorî hemû pîvanan ev biryar beriya her tiştî wê ji aliyê artêşê ve weregirtin. Wezareta Karê Derve ya Rûsya ragihand ku berteka wan a li hemberî biryara Swêdî ya ji bo endamtiya NATOyê jî wê girêdayî bi cihkirina bingeh û çekên biyanî yên leşkerî yên li vî welatî be. Националистической логики, их увозят в неизвестном направлении. И, увы, Berê bînerên hêjan bi Ukraynayê dewam bikin. Li rojhilatê Ukraynayê şer êdî bi serkeftina Rûsan ber bi dawiyê ve diçe. Rûsya ragihand ku bêtirî 900 leşkerên Ukraynî yên ku ji kargeha Azovstal ya Mariupolê xwe radestî wan kiribûn niha lêgirtîgeheke herêma Donetskê hatine bicihkirin. Kremlînê diyar kir ku rewş dibin kontrola wan de ye, lê li ser mijarê heta niha ji rêveberiya Kievê jî tê daxuyaniyek nehatiye dayîn. Heştê û şeş rojên şerê Rûsyayê li Ukraynayê jî ber bi dawî ve diçe. Своеобразную колонию. Rêberê cudaxwazên Ukraynayê yê alîgirê Rûsyayê Deniz Poşilîn ji ajansa Îtartas a Rûsyayê re ragihand ku bêtirîn nîvê leşkerên Ukraynayê yên li kargeha Azovstala Mariupolê hatine derxistin. Karbidestên Ukrayna û Rûsî di derbarê hejmara leşkerên ku ji kargehê derketine de hesabên wan ên cuda hene. Ji ber wê yekê heta niha jimara wan leşkerên Ukrayna yên lê kargehê nehatine zelal kirin. Wezareta Parastinê ya Rûsyayê jî wêneyên leşkerên ji kargehê hatine derxistin belav kir. Di çarçoveya peymana bi Rûsyayê re Ukrayna ferman dabû leşkerên xwe yên li bajar xwe radest bikin. Hata ragihandin ku xwarin û ava bi sedan leşkerên li kargeha Azovstal ya Mariupolê kêmaye. современной глобальной региональной повестки дня, проблематику Berdevka Wezareta Karên Derve ya Rûsyayê Maria Zakharova duh bi daxuyaniyekê ragihandibû ku 954 leşkerên Ukrayna xwe radestkirine. Zakharova anî bo ziman ku ji leşkerên xwe radestkirine 51 birîndar bûn. Li gorî daxuyaniya ji aliyê Wezareta Parastinê ya Ukraynayê ve hatiye kirin, hat ragihandin ku ji bo ev kes li malbatên xwe vegerin ew ê hemû hewildanên xwe bikin. Berdevkê Kremlînê Dmitry Peskov ku li Moskowayê daxuyanî da bersiv neda pirsên ka wê leşkerên Ukrayna dîlên şer bên hesibandin an jî sucdar. Di vê rewşê de pêşdîtinê li ser çaranûsa leşkerên hatine girtin zehmet dibe. Розпочалася 85-та доба. Serfermandariya Ukraynayê jî ji aliyê xwe ve bîlançoya şerê li welat eşkere kir. Li gorî vê 28,500 leşkerên Rûsyayê hatine kuştin, 23 balafir, 167 helîkopter û 1254 tankên Rûsyayê jî hatine bêkêrkirin. Berê bînerên hêja krîza xûrekê li berdiriya ji ber şertên hewayê û enflasyonê bihayê xûrekê bilindtir dibe. Nan ji bo parastina îstikrara cihanê yek ji tişta herî girîng e, ev hêmana herî girîng jî bi awayeke xeternak roj bi roj bihatir dibe. Ji ber şer, şertên hewayê û enflasyonê bihayê xûrekan zêdetir dibe. Gelek welat hewl didin kontrola îxracatê bikin û bi tenê ev jî pirsgirêkê girantir dike. Li gorî daneyên ku New York Timesê serê vê mehê belav kiriye ji dema şerê li Ukraynayê û vir ve herî kêm 43 tevdîrên Parastinê hatine kirin.
آستنگیان جعالی روسیا و متفقاوی بلاروس قدخیا اخراجات دهن پالمیه یا اندونزیای و قدخ کرنا اخراجات گبریان آل چینجی دناوا وان تشتان ده جهدگرن. هندستان جی دیار کر جبر گرما هوایی و اخراجات قدخه بکه و جبر وی بهای گنم روژا دوشمه گلکی زده دبه. دناوا هفته ده بهای گنم جهر دمه بهتر زده بو. بهای گنم جبر کو هندستانش بو اوله کرنا پیوستین خواه قدخه دانی سر فروتناش در وره هنگو اخراجات بهتر زده بو. هندستان نیکان ولات کوج بو پاراستنا برجواندین خوین نتوی پولیتیکای که به ویرنگی دمشینه. جده سپیکر ناشر اوکراینای و 12 ولاتان بریار دان کو امبارگویا اخراجات دین سرمادین چاندنیه. اندونزیا کو هلبرینر هری مازن ای جیهانه یه رون پالمه یه مهانیسان فروتنا رون گهای همو راوستاند. آرژانتین، بلاروس، کازاخستان، مجاریستان، رومانیا، صربستان و ترکیه جی فروتنا زاد کم کرن. هن ولاتن دن این مینا فاسه جی فروتنا سبزه و فیکیان قد خکر. ولاتن کو امبارگو دانین به ویرنگی دخوازن لبرزه دبونا بوهاین رابن و برسوه بدن پیوستیه نفوسا خواه. هندستان، چین، بنگلادش و پاکستان بون ولاتین دسپیکه کو هری زیده کتن بن باندورا امبارگویا اندونزیایه. لإيران آنجی سودانه جبر زیده بونا بهای نان چالاکین شرمزار کرنه دسپیکرن. لإيرانه روژن داوی لدجی بهابونه چالاکین شرمزار کرنه تیل درخستن. جبر کو روسیا و چین اخراجات زبل سکنان دیه دی پایین کو غلا گرانتر ببه. بله هر پشتی 17 سالان راپورتورا که نتوین یک بوی سردانا ایرانی که راپورتورا طیبت دوهان جبو پیک آنینین دولت یک بوین آمریکایین لسر ایرانی گوت ایلگال نروا اوج آلیه مروی و جی باندورا که خویا گران هیا. جستلا 2005 اوور و یکم جار راپور که نتوین یک بویی سردانا ایرانی کرد. مدیر ناوندا لیکولنا آشتیه یازانینگاه دولتی یا بلاروسی پروفسورا حقوقی ناونتویی راپورتا الینا دواهاند ناوبر 18 گلانه ده جبو 12 روزان سردانا ایرانی کرد. برایدارین حکومتی نونرین ریخسترین جواکیستین سویل پسپورین تندرستی و رایدارین سازین مالی رهفدیتن کرد. Iran has been subjected to a broad scope of unilateral توهان لطهراني جوینکه چاپمنی الدار خستو گوت دوی سردانی ده من باندورا گران آپیک آنی نادیت کود آستامرووی ده تأثیره که چاوا یا هلوشی نردکن. آلینا دیار کر که تدبیرین لدجی ایرانی هاتنا ورگرتن بم پیکرنا حقوقی نافنتویه لدروی قانونه و جبورا کرنا پیک آنینه بانکر. هر وها گوت مخابن اگر مروف رالیست با نباورم کو پیک آنین دناوا مها بیده بینارا کرن. دناف برا طهران ولاتین دن لآلیه پیمانا نوکلری بریا سالک لوینای دانوستاندن جنوب دست بکرن. دانوستاندن لوینای را تخواستن که واشنطن لپیمانه بوگراندن. دولتین یک بوین امریکای برنگ که نه یکسر تولی دانوستاندن دبه. پیمانا نوکلری سال 2015 دنافبرا ایران و دولتین یک بوین امریکای، روسیا، چین، فرانسا، قرالیتا یک بویی و آلمانیا دهات بو امزکرن. We cannot prevent an Iranian
nuclear bomb. لێبەلێ دەولەتێن یەکبوویەن ئەمریکای ساڵا 2018 دەما کوژالیە دۆنالد ترامپ و دەهاتە برێڤەبرن برەنگێکی یەکانە خۆ ji پەیمانێڤە کشاندبوو û dest bi verzkirina pêkanî nekiribû. Tehranê jî weke bersivdayîna sozên ku di çarçoveya peymanê de dabû gav bi gav betal kiribû. Serdana Duahan li Îranê di demeke welê de hate kirin ku enflasyon geştiye astara Korê. Ji ber buhabûnê çalakiyên şermezarkirinê tên li darxistin. Alîna got, haya min jê heye ku di nava 17 salên dawî de ti rapor nehatine serdana Îranê û hêvîdarim ku serdana min wê nebeya dawî. Rapora taybeta neteweyên yekbûyî bi cihatina bernameyeke hevkariyekî bang li Tehranê kir ku bêyî dereng bimîne bi neteweyên yekbûyî re hevkariye bike. Rapora dawî ya Duahan wê meha îlonê pêşkêşî Konseya Mafê Mirovan a neteweyên yekbûyî bêkirin. Hejmara kesên ku neçar dimînin di snûrê nava welatê xwe de koçber bibin bi lezî de dibe li gurê raporên rêxistinên rewşa koçberan dişopînin bêtirî 5.9 milyon kes neçarmana ku malên xwe biterkînin û di nava snûrê welatê xwe de jî koçber bibin. شەر و کارەسەتên xwezayî sala borî bû sedema koçberbûna bi milyonan kes di nava sînorên welatên xwe de. Di rapora sala 2021 ya Koçaliyê Navenda Çavdêriya Koçberiya Navxweyî IDMC û Ajansa Penaberan a Norwêjê NRC îro hat weşandin, hat diyarkirin ku li seranserê cîhanê bi qasî 5.9 milyon kes neçarmane ku ji cihê rûniştina xwe derkevin û di nava sînorên welatê xwe de koçber bibin. Herwiha hat destnîşankirin ku ji ber şerê Ukraynayê di sala 2022 de tê pêşbînîkirin ku hejmara kesên koçber bûyîn zêdetir bibe. Li gorî rapora navborî, sala borî hejmara herî zêde ya koçberiya navxweyî ku ji bo welatekî li başûrê Parzemîna Efrîkayê hatiye dîtin. Bêtirî 5 milyon mirovên li Etiyopyayê ku ji ber şerê leşkerî yên li herêma Tîgrayê ya li Bakurê Welêt û herwiha ziwabûna dijwar neçarman koçber bibin. Di raporê de hat destnîşankirin ku koçberiya navxweyî li Komara Demokratîk a Kongo, Efxanistan û Myanmarê jî zêde bûye. Hejmara koçberiya navxweyiya herêkêm avan 10 salên dawî li Rojhilata Navîn û Bakurê Efrîkayê hatiye tomarkirin. Lê li welatên weke Sûriye, Lîbya û Iraqê ev jimar hîn zêde ye. Di sala 2021 de piraniya koçberên li Çîn, Filipîn û Hindistanê ji ber felaketên xwezayî pêk hatine. Di raporê de jî hat xuyakirin ku her sala derbas dibe, jimara pêla koçberiyê bêhtir dibe. Rêjeya ku di sala 2021 de hatiye diyarkirin weke duyemîn rêjeya herî zêde ya 10 salên dawî hatiye tomarkirine. Asta herî bilind a ku heya niha gehaştiye sala 2020 bû. Sekreterê giştî NRC Jan Egeland got, cîhan hildiweşe. I'm Jan Egeland, Secretary General of NRC. Rêvebera IDMC Alexandra Black pêşbînî kir ku sala 2022 jî neyînî be. Afghanistan, Iraq, Syria, Yemen or even Ukraine. Li gorî daneyên neteweyên yekbûyî ji ber êrişa Rûsyayê ya du mehên berê ya li ser Ukraynayê zêdeyî 8 milyon kes neçarman ku li hundirê welat koçber bibin. Berîbînerên hêja guherîna rewşa avhawayê li seranserî cîhanê jî dewam dike û vê yekê bandoreke zêde ji kiriye tenê di sala derbasbûyê de çar nîşanên ku vê rewşê piştras dike jî derketibûn. Herî dawî sekreterê giştî yê WMOyê hişyarî de ew got dibe ku guherîna rewşa avhawaya li seranserî cîhanê berzîrêka herî girîng be. Li gorî rapora rêxistina meteorolojî ya cîhanê ku li Cenevrê di derbarê avhawaya cîhanê ya asta sala 2021 de hate weşandin de rêjeya gazên serayê asta deryaya germahî û asîdbûna okyanusê qet ew qasî zêde nebûye. WMOyê ya gerêdayê netewên yekbûyî li bendiye ku li gorî van nîşanan salên bê wê jê rewşa heyî xerabtir bibe.
سالابوری روشا هوایین دجوار جبو سدما به صدان میلیارد دلار لی چونین آبوری آوندا کرنا گلک جهان هرچی قاسی هولدانان پیوست بین نشان کرن جی هیا سال 2006 بویرین آفهایین تون زیده تر ببه سکرتری گشتی یه ومایه پیتر تالاس داخوینیه داج را گشتی را اوگات شریل اوکراینی بریا راپور IPCC هات لی گوهرتنا آفهایش بو جهانی دبه پرزیریکا هری گرینگ لگوری راپورا ومایه 2021 بو یک جه 7 سالین هری گرم ین درباز بوی سکرتری گشتی نتوین یک بوی آنتونیو گوتریس روژا چارشمه ده داخلینیه که ده بانک لی کوالسیونین جهانی کرن که تکنولوژین انرژیا نوشن ببن مالی گشتیم. بريمنرين هجم لبردگيشين داوية بلتنا خويا جهاني ودي بيجين حتى صبا جاري كادن ورين بيشيا و بمنندنا وخير وخوشيده هر شاد بختار بن